Sekarang tamong mana orang? Hah? मैनेजर का नाम क्या है? जीएम है। क्या हुआ था? अंदर क्या हुआ था? अच्छा, वो स्टाफ से मिसबिहेव किया तो इसी कारण से सस्पेंशन दे दिया। Tamong mana narat? Sungguh, sungguh orang kamu kayu tu, sungguh orang ni manager tamu kan, mana ini rumah terang ni, sungguh om tu kamu punya bukan fable, sungguh orang buat kamu hanya bagi si kayu, bos ini kikro tanggung market tanggung si mobile, orang kan nomor sana, bos harus ada ekon tahu 2,000 rang renan jalan rumah hindi, nung sini kok kena yang ke, bos harus sungguh kamu bos ternak sini bos satu orang kamu kayu. Ini rumah tangga kan ke ekon tahu 2,000 rang apa hai kok sata. Di pari naik mobile pari naik di sahaja. So rang renan bos nang tadi, no, kita bos handewa hindi. So no, ani kok kena yang ke, bos sungguh kos kamu renan ahai kena. Balok ka 2 sabda ka bos sungguh ati tos terkai sungguh sungguh ini kan tong malia ekdom sungguh sungguh mas saka. Kita tahu kan sungguh bona orang tori dia sungguh bona jat out sih. मैनेजर ने बुमो Norok tamu nai. Sungguh tahu bona sestir naik, bona eres naik. Dari o company mo bona tori dia. बके ऑफिसिंग दा तबो Tapi orang ni khar khaga. बिने मो Ini बुंग तमो मैनेजर ने मैनेजर का नाम मैडम